mu na ochena no abeye oman da ye de kai fa hodie enti ehu hia 6 March no sa bibia no yetumi kai ba bia yefiri ni ba bia yeduri enu nti na ese ye fa hodie ni se yetoto ase na bibi hia wa magana ho hia ho sabe sa political parties nyina beto Ghana so hu ebeto Ghana enti no nkakra itwa se yetimi dwene Ghana ho kane na ye prese oman no betumpon na yamra hye bedwafie ade bi ekoso ho de bia ya na ye ka ho asem. In fact se wo hwe oman bia no na mamuo enhyehye ya aman a wono ewo amampanimfo ewo mrahye bedwa na womo eye aman no enyumaku ahodo mpanimfo ahodo deda no ne asoya ahodo no ne edan wo man na didi kire amansan pa se wo hwe a wi wo man panimfiri ho a wono mo mrahye bedwa edi mu ntintimman pa sanse de womo ka ne kire wo man ne nkyekireye ene wo musunu wo ban ne kire wo man no se de etie. Join your Facebook in Nhyira 104.5. You're live on YouTube. Na Ghana mrahye bedwa no. In fact, the 8th Parliament ekoye no, ye kan ho asem say mrahye bedwa no ye de aye te se sebe agudie. Obia de opebia no ye ne Parliament wo. As a cheche kofisa, no obia begina ho na oye de opebia yetimi kan sem bia wo Parliament. Ni de good Parliament ni hufin na chese mrahye bedwafo na eso omoma Parliament ni ehuni se eye bia ni mudie anase ni dignity ewo soro no eye house of integrity no afeni e de ho no makoye te se sebe dynasty classroom numa abehunu ya na airtime na gu o man na nimu ase na mrahye bedwa ekuo ya yeto abawie yi ye wo ewi ni ya wo ma betena mrahye bedwa mu sisi ni efin sense san ye bi ebeba kakra free de na atwamu no ahyase nkakra na sa asu ni ban no a ekoso na afedie se ya anhwe ni anka ho asem a wo hu ba bi a ye mrahye bedwa no ye di nanimu nyam etwitwiri no ano eden na no mampani ko gina simpie so a wode wo man ba bi a ye gina edi etudwa the state of the nation's address no wode tudwa no Afenyo marking papai we don kuma ba no dani ekeka nsem bi wo na nsem o kai nyina no efa wo man aprosifu a ye fa wo mu ewo adwuma immigration fo no ne fire fo ne ade recruitment a ekoso ewo security agencies mu na mepese wutie o kan ya no kobo yiwura mu ntaka aso ye no so wo kire se krono ne ketase sha ekoso aso ye no enya asem ketwa tie we kakra miwi a ye beba so yiwura mu ntaka refer no se afenyo asem o kan ye no se fiada no eyade a ehadwene pa yentie mu ntaka first na yetie afenyo response no got up here even before then. Mr. Speaker, if you recollect, on Friday during the State of the Nation address, the minority leader got up here even before then. Mr. Speaker, if you recollect, you were in the church on Thursday when he started this allegation. I took the opportunity on the floor to correct him and show him and even encourage him that if he wanted information he could write and I'll furnish him with all the details. He decided to take advantage of the State of the Nation when the whole world was listening to us to say categorically that the current internal security recruitment is scandalous. There's corruption looming. People will go to prison. He said it on this floor. Muntaka utimi se na asem no ha no na ahye no ebra afenyo marking mampani kan State of the Nation address anipa nyina wiase nyina obi ahwe se mampani kasa a kire Ghana ba bi egina investors nyina obi ahwe se be obi so man ni gina yi a wa be investment wa ha wiase nyina ahwe ye no afenyo marking ka se recruitment na ekoso no muntaka aso ye ene ni chese recruitment omo ye no omo de ketase hye predwin kankan ekoso ho
enya asem ketewa koraa na okama wiase nyina atia mu ntaka kire se no bo no o tia ne nanso sa asem a wo ka no enimu twesan but wentie na okoso akan ho na speaker ebisa Afenyo se asem wei ukan na asem a mu ntaka ekei ede na wo ka wo ho tie di Afenyo maki na eka. Honorable Minister of Interior, I am not too sure you want us to pursue this matter. I repeat, because you and I know what we know. Let the referral be made. Let there be a public hearing. Let Afenyo Markin, who these days is seen as perhaps, according to the allegation, I'm saying something which is untruthful and all that, and because of that, it is a breach of parliamentary privilege. Mr. Speaker, you have the wisdom to exercise a discretion. I will avail myself, should you exercise that discretion, to a public hearing, and then the matter can be brought to a peaceful rest. Enti ebra muntaka kana asem speaker ebisa Afenyo maki say na asem no a waka no a muntaka se de wo kan nim twesa wo so won twensan muntaka se yemfa nko privileges committee na committee wo parliament on behwe se so obi e ka asem bi a efa mrahye bedwani bi dwumadie ho ana se tia parliament ni ade de beko na wakwa yi no ho ano e wo ho no ye de wo ekọ wo se momfa menko Afenyo maki no momfa menko me kano kura na mose mo mamenka momfa menko na menko gina nimu na ko amode me ko no kura ma monko ye ne saa keke momfa camera nsime so mamamfo nyina nhwe bi public ni nyina hu bi na muntaka kura no oni onim de meken Afenyo asem ni o muntaka a wogina hoyi wonim asem a meka no efa kata asehya program kankan a efa recruitment a wo mo ye wonim de meken nti mo de momfa menko se no kura meken nti mo de mebekọ a momfa menko gina nimu ehonu nyina obi a bopusa say ede asem na ekosu because his excellency John Dramani Mahama no o tie dwam wo parliament wa wo kan state of the nations address wie no na asem wo kan na ban mu de on hwe secretary se program kankan bebam ti wo so afo abaye sa no eda na wo mo afa bag no afirim akọ nka na ban hu biem eti sa asem no tumi se mampani bra sa asem no course na anu fiada na nanimu asesa afedie asem ni the mu speaker si afedie onko privileges committee wo mfra Afenyo Markin contra committee nanimu a enra ye kote ya Afenyo Markin oni me pe nene no abo ede amount na pema me Afenyo Markin bra wo apologize no Afenyo Markin abe pacho enra wabe pacho sound ne ma wabe pacho se asem a wokae no wosan pacho na tia muntaka ene na so ye na opacho na de na wo indicate nyina ne se wo mu ehia na nkasaye mu no se bia bibi akoso a asem na wokae no anya yi a opacho na o srese o mu mfanche no Parliament emfanche no na ne okaye no osa etwesan na unim this is not the first time one Afenyo Markin watu mampamirika ana wa pere ne ho akasa din wasem a woka ho a saa de no be wiase no na akoye echewopa ene se ase na sem no ankasa meye nokre is it ready okay yentie no kakra. Feel strongly about a statement which is unintended. The right thing to do is to withdraw and apologize to him. Mr. Speaker, I proceed to do so and to assure him that concerns that would arise out of any matter shall be properly be brought to his attention. But on this matter, as I've said before,
ye kakra bu nipa is okay bu nipa but what the apology no or say on that matter or apologize. Now you see, this is not the first time me maka Afenyo ho asem wa ha, and I mean ombedi matemo be me den. That is the truth, and I will tell you the truth to your face. The Afenyo marking eye no. Why should parliamentary leadership even meet over this? Wabra speaker refer did to a privileges committee. I didn't know some way kukwasa or parliament was da kwasha kukwam. Some more kasa asem we wabra. Afenyo marking na gina simpies wakase baby amopebi amomfa nko. Na some no kan ye no kremuntaka eni mumbi. What exactly and a parliament more try some be shield. Every year in public ni ye ho. Dey na more try some be kataso. Parliament house na moti wono dey na mo try some be kataso ketase she predwim kankan no Afenyo kan wansem no e na mpese mo kataso nti motimi akohia ansa na obegyina ho abepache dey na mo kokan na ho wo munhia mu nase oni faxa anaso onim ne wo kan ko me gina simpie so enka and you even claim say muntaka enim de wo kan enti baby ompebi omfa nko omfa no privilege committee ni anya ne live ma wiase nyina enhwe bi se wono wo kirem se aha ene wo hu sa ketase hye se ekoso no the evidence aba allegation no so anya ne sa kekewu enye controversy na efa ho na eno no ehia yesa o benim guase agu Ghana animu ase kire wiase nyina because asem no kan no o kabra president Emma State of the Nation address wiase nyina ehweyen. And so the what ye no sabe ebia o mete sa apology we biem what se Ghana krono ketase se predwum kankan ekoso bra ye fa ya bambofo Afenyo makinaka and the facts Afenyo abegina simpie se afi de opaachew de wo kan ye no say aha adwena ye mfa nche no. Parliament is a house of integrity, and it will be making claims bi and that wo kan sembia would do good parliament with bringing the name of parliament to disrepute her. This is a matter that deserves to be probed. And ya dear say ye shield the keke ni abeka and so wa pacho and no accountability protects the dignity of the House of Parliament. Enti wa be pacho enti ye janisa edi me ye kataso. So when you near what can go say you know see mfa camera mesi no so. Enti montwe Afenyo man can co privileges committee o. No nko tra won kan asem. It shouldn't end with just this apology. E dey no onimu ayenim. Na dey meeting na mudi kan ko ye ansa na Afenyo be patch wo no. Onko ne nyira yehu. Oni evidence na committee no e de ho asotwe de ama no. Na ye nhweso de ama no. Sa Afenyo so opekasa. Afenyo so wonim kasa. Afenyo se wo betetie mu akeka de ope wo parliament. Eto da bia wo mo ye vetin kura kwa ibe kasa sa. No wo kasa sa yes wo waste time still. No wo kasa no wo tietie mu wo ye de ope bia. Empani se mfumso so mpa kasa duduom. On wonim guase a wagu Ghana. Ni wa wonim se asem na wo ka no. Enyina so bia ni wo. Enyina so bia ni wo so de gu Ghana ni mu ase. Who predecessor? Look at how this man, LEV, minority and even majority in parliament. Papa be na no kasakra, you will love it. Obe kasa with substance. So what tradi mu a obi anim. Afenyo be kwesa obi wie no. Na koye cheopa. Have you seen say baby arrogance alando a bit ya wona so kra still baby am pe bia mfa menko afi de obepacho ye yudum sa look at kojo ponkroma ofuase ayirebi hwe yura patro ya boama o kan ko central so wo sorry no mo kasa you see that sense of valuable submissions from their side. Obey na sempa wo ka no wanya ne kama esanso touch hearts obu submissions abibia wutia utimi se omu ye proper debate but wo be hye de animu na Afenyo wo de we nam ha na wo che se ebe wi ase no na wo kra wo se gu minority na animu ase ba ye tufu a ntienti
O can say me wie ansa no abedwene ho. When your words outruns your dignity and wisdom, abi bia be apologize. Ise wagu parliament enimu ase. Wagu akire wiase nyina. Wagu osuafo enimu ase, wagu Ghana enimu ase. And parliamentary tena ho sa asem we because apology abanti yenya ne saa. Se me amete na me kan asem bi tie parliament, etia parliament a. Metie and me kan asem bi tie parliament a. Ye beka se me put the name of parliament to disrepute. Yentia black rasta no money ade a wo keka ansem fa parliament. Ya ntwe o manko privileges committee and the others. Quebec is a good parliament in Ufi, but when you are singing our cameras, is what you good parliament in Ghana anymore. And we have just your pierce a capetase, and your wapacho, Tianyanesa. This must not end here. If the integrity of parliament won't be some and it's shameful for that thing to happen. So we need evidence, and I will need BBR. No, I can't some try. Edi egu yonko animu ase egu Ghana animu ase egu institutions animu ase. How would you feel if it was you? Afenyo marking. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM.